Ćao svima ljudi, ovdje Saki i danas ovo je part 2 posle Beyond Dancing Lady. Ovo je sljedeća lokacija, nastavlja se. Kao što ste vidjeli, u prošloj epizodi smo pobjegli od nje, ali neću da ustanem da je tražim opet, tako da vidimo opet. Ona je pala. Kao što vidite, ona je bila pala, sad ćemo da je nađemo. Ljudi, evo je. Pogledajte je. Ona je pala. Ljudi, moram da bežim, stvarno. Ljudi, ona me juri, ste vidjeli kako me je zeznula? Oh my god, mislim da je vidim, eno je. Oh my god, ljudi, znači, oh my god, ja moram negdje da se sakrijem. Nemam gdje je oh my god, ljudi, ona je ušla u prodavnicu, šta god da je ovo, banka, ne znam ni šta je, da, mislim da je banka, dobro, nebitno šta je, moram da bežim od nje, ne znam kako je tako brzo mogla da dođe do te radnje, ali ne znam gdje da se sakrijem, stvarno ona će me naći, možda iz ovog drveta da probam, evo da ću isključit ću i lampu da me ne bi našla, tako da. Može da nađe ljude, znači ona me sad je stala, oh my god, opet je krenula, ljudi, oh my god, ja ne znam gdje da bežim, znači stvarno, ovdje je previše mali prostor, ne mogu to da se sakrijem ni ovdje, možda ovdje, ne znam, ili ću samo da trčim jer je to možda najbolja ideja, nje nema, mislim da možemo na sljedeću lokaciju. Ljudi, ugledala sam nju, mislim da je zgazila auto. Vidite, ja mislim da je nju zgazila auto, mislim ovdje mi ne treba lampa. Pogledajte kako samo prljava, ne znam ni sama što je se desilo, sigurno je zgazila auto 100%. Oh my god, ljudi, ona me je zeznula, zašto je ovako brzo, ja sam mislila da su babi spore i, oh my god, ljudi, juri me, ne znam gdje da idem, ljudi, oh my god, što je ovako brza, popila energetsko piće, ne znam ja šta je uradila sa sobom, znači stvarno, ljudi, ne šalim se, pogledajte, ok, znači otišla je unutra, ne znam zašto, ali, da. Ok, ljudi, malo je creepy kako ovako nešto gleda, znači bukvalno je stala na ovaj prozor, nešto gleda, ja ću da se sakrijem, znači, vidite kako je creepy, brate, i počela je da igra. Ljudi, mislim, ne znam da li je vidite, ali evo sad ćemo malo ovdje odaljiti da biste vidjeli. Evo vidite tu. Ljudi, oh my god, kako creepy. Ćemo da uđemo unutra. Ne znam. Gdje je nestala? Ljudi, vidite da je nestala, nema je. Dobro, Kako gdje je stala? Oh my god, ljudi! Mislim da sam je vidjela. Oh my god, ljudi! Joj, sam li ponijela telefon? Nisam, joj. Joj,
mogu samo opet zvat policiju, stalno zaboravim da ponesem taj telefon, omega ljudi, vidite kako je blizu mene, ja ne znam gdje da idem, znači stvarno, toliko je breza, ne znam, šta? Ljudi, oh my god, evo je, zeznula me kada je pala, jeste li vidjeli ono, ljudi, oh my god, znači, gdje mi stala? Nje nema. Okej, ljudi, znači, ona je opet, mislim da će opet da me zezne, ali sad baš izgleda realno, mislim da je sad baš zgadila auto. Tako da, ljudi, ona mi je ranila. Ljudi, ona me neće nosi, moram biti tiha. Ona me neće nosi, pogledajte. Nadam se da me opet neće staviti, onda će mi stavila prvi put, tako da. Neko nam je dao auto. Ljudi, gledajte, će me je stavila. Ovo je stvarno nevjerovatno što ova luda baba radi. I počela je da vozi auto. Ljudi, neće me vozi. Mislim da je ova vožnja trajala oko 2 sata. Sigurno me odvela u drugi grad. Šta je ova kuća? Ljudi, šta je ovo nešto? Ljudi, ona me vodi u ovu kuću. Šta je ovo? Ljudi, ovo je podrum. Ljudi, ona me stavila ovdje. Nikad se nećeš vratiti kući. A možda i hoću. Šta? Gdje mi je odjeća? Ljudi, on mi je nakli kapu i sve. Legni. Dobro. I ćuti. Ljudi, šta mi je ovo uradio? Ljudi, ona mi je zaključala. Što prvom da izađem? Ljudi, ja ne mogu da izađem odavde. Stvarno me je zaključala. A ovdje nema ništa što mogu da probijem vrata. A onako bi me čula i vidjela. Ja ne znam što da radim. Mnogo sam gladna i mnogo mi je hladno. I što? Ništa, sad ću da se vratim ovdje. Spavaj ili inače? Ili inače šta? Ću te ubiti. Dobro. I? Ovo je tek prvi dan i nemoj misliti da ću te pustiti. Okej. Mučit ćeš se ti da umreš. Biću te isilovati. Šta? To će ti biti rutina. Molim? Kakva rutina? Ajde sada spavaj. Dobro. Ja ne znam zašto je... Hrana. Wow. Ustani. Evo. Hvala ti puno. Ništa. Uvijek. Ali zašto si sad bolja prema meni? Nisam. Okej. Ha 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 ha.
uradilo? Stani! Zašto? Oh my god! Zašto si to uradila? Aj! Prestani! Prestani! Nemoj, molim te, nemoj, molim te. Nemoj. Ko je god došao kod mene, nije preživio. Nećeš ni ti. Aj! Aj! Jao, kako... Zašto si to morala da uradiš? Zašto mi to stavljaš u oči? Gledaj ovo. Šta? Šta je to? Ovdje je čovjek. Šta? Sedi, evo jesam. Što se ovo dešava? Šta? Gori kuća!